Wow, coba lihat ini teman-teman. Ada mainan teman-teman. Ih, berlumpur sekali mainannya teman-teman. Tuh, ini. Ayo teman-teman, kita kumpulkan teman-teman. Aku sudah membawa ini teman-teman. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Let's go. Ih, tembakan teman-teman. Mantul. Ih, binatang apa nih teman-teman? Berlumpur sekali. Wih. Wih, mobil apa nih teman-teman? Lihat. Wih, kotor sekali teman-teman. Ayo kita cuci teman-teman. Kita bersihkan. Wih, berlumpur sekali teman-teman. Tuh, lihat. Oke teman-teman. Sekarang kita ambil air teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air. Oke, kita bersihkan teman-teman mainannya teman-teman. Wah, susah sekali teman-teman, berlumpur. Wow, lihat teman-teman, mobil ambulan, mantap. Selanjutnya teman-teman, apa nih teman-teman, mobil apa ya? Wih, mobil derek Tayo teman-teman, mantul. Selanjutnya, binatang apa nih? Wih, banteng teman-teman, mantul. Ih, teman-teman. Ih, zebra nih teman-teman. Zebra atau kuda nih teman-teman. Kita lihat. Wih, mantul, sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, tembakan. Kita bersihkan. Sampai nempel-nempel teman-teman, lumpurnya teman-teman. Sampai sulit dibersihkan. Oke teman-teman, tembakan sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, mobil apa nih? Mobil pemadam, mantul. Selanjutnya teman-teman, mobil tangki. Wih, mobil tangki sudah bersih. Nih teman-teman, mobil apa nih teman-teman? Wih, mantul, mobil balap. Wih, dan yang terakhir nih teman-teman, kayak Ultraman teman-teman. Kita bersihkan. Wih, Ultraman teman-teman, mantul. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe. Bye bye.